Heal the world, make it a better place for you and for me. Ninsabu f'sitwazzjoni diffiċli li qatt ma esperjenzajna, però ninsab konvint u pożittiv li noħorġu minnha. Importanti f'dan l-istadju li nisimgħu mill-awtoritajiet u nagħmlu dak li qed jgħidulna, speċjalment li nibqgħu ġewwa darna. Mhux faċli li tqatta' ħafna ħin ġewwa darek, però minn din is-sitwazzjoni nistgħu noħorġu l-pożittiv tagħha wkoll. Dik li ngawdu iktar il-familjari tagħna. Irridu nkunu onesti ma' nfusna li ħadd mhu invincibbli. Dan il-virus jista' jaffettwa kemm lilek kif ukoll lili. Allura rridu nagħmlu dak li tajjeb għal kulħadd. Minn hawn nixtieq nirringrazzja t-tobba u l-infermieri kollha tal-li qed jgħinu lil kulħadd. Keep safe. Heal the world we live in, for our children.